Machiegni kendo nyakon mga jong chendo en migago wadhi mbele gi wech manyien. Apis mar seneta ma Busia Okiya Mtata oseo board mapacho ka mochung'ne keyo pii e puothe mano National Irrigation Board mowacho ni buono chendo mar omenda maromo bilion 2.1 kod keyo pii e puodho ma Lower Siyo mayudre Matayos e kaunti ma Busia. Meneja ma kaunti ma Busia Apis no Samuel Baker wacho ni apisas mag board no oninde tijgi kendo rem chope doho mar konye buche motudre kod kuo mar odundu kendo usogi e piny libamba ma Uganda kaka scrap. Kaluwore kode gisetemo kuom kinde mar kwayo apisas mag board mar keyo pii mondo mi olim puodhono mondo yanga pek mar kethruok ma jokuoe osekelo e puodhono to okang' margi pok onyago olemo. Nimekuwa tukera hapa sana jambo la wizi wa pipe za irrigation katika mradi wa Lower Siyo irrigation ambao mradi wa shilingi bilioni 2.1 billion shillings. Tangu mwaka jana watu wamekuwa kibomoa hizo pipes zinaibiwa na zinavukishwa mpaka zinapelekwa Uganda. Sisi kama ofisi ya Senate na kulingana na wajibu wetu wa oversight tumeingilia tukazungumza na national government watusaidie kule wanaweza. It's been an on and off, ni kama mchezo wa paka na panya. Watu wawili wanashikwa leo, kesho wanawachiliwa. Lakini tatizo kubwa kabisa ni National Irrigation Board. Manake watu wengi wanashikwa pelekwa kotini, hamna complainant wala hamna value ya hiyo mali ambayo imeibiwa. And the government kama kweli they have about this project, waje wafufue zile zimebaki pipe ndogo hizo warudi nazo, so that we forget those ever projects, because we cannot be saying about the same thing